Evo, zdaj snimam. Žaba. To bo od Petra nesla. Spidermani to ne nosijo, a ne? Spidermani to nosijo, ker so močni. Ne. To mačke nosijo. Ne, sploh nisi močen. Ne, zakaj zato, ker snimam. A zdaj pogovarjamo. In še mene zakri. Sej to se tudi snima, ker se skrivata. Zakaj se skrivate, če sta maškare? Če se pa nočem snimati. Aha, pa boste šla od hiše do hiše in se boste skrivala. Wow. Kaj? A veš, da se snima, kako se ti okažgaš? Sej to bo Petra nesla. Ne. Bo. A imaš tudi Sam obuj se neki, Gašper. Prav. Kaj se boš pa obul? Gašper, gor pa tisto trupčke. No, daj, da vidimo, kako si se fajn namazala. Mislim, sem te jaz. Jaz sem se. Jaz te. Redu. Ne ga sredno mala, ne ga sredno. V redu bom pa sam Gašperja. Gašper, kva se boš obul? Zakon. Zakon. No, Gašper, kaj se boš obul? Kaj? Ja, dej, obuj se. Ja, kje pa imaš kaj za sneg? Nekaj gre čez, nekaj